Welcome to my YouTube channel. Infinity Rankers na adom butaram noksari. Channel asibu growth tobada mayamgi mateng ijari mayam support tobiramu. Channel asibu subscribe tobiramu, like nambiramu, comment pibiramu. Maya asoiba aranba yauragasu mayam na chumthokpiu suggestion pibiramu. Mathangi video singta asoiba sing semthoknabagi khudongchaba pibiu haijari. Yare, hauze haurase ahambada tawdoise kemna tebo ko. Example adum laurake bako hanas loina takrabnina. Example oina adum laurake aduga taklake. First model bhab yawba ama example han laurake bako. Sumana hairake. Yes no question. Can you solve the problem? Sije energy tawdone question ni ko. WA question ni ngamgadra ngamoidra haibani. Ngamagana yes hairani ngamdragana no hairani. Sugumba types of questions jibu koina kano yes no question koyeba. Yes no, yes or not natraga no na khumba yaba question haib ko. Kadamana WH question that yes no na khumba yare. Who are you hai taraga yes haya roibu ko. Nang kanano hangaka ay yes na haiba khumba yaroiba adugumba question su leiribu ko. Aduna WH question ko re sina kano yes natraga no na khumba yaba. Can you solve this problem haibani? Singam gadra nang ngam gadra ngamoidra haibani. Sig problem ji solve to ngambar ngamoidra haibani. Ngamagana yes ngamdragana no hairane. Sigumba type of questions sibo kino kana yes no or not yes natraga no type question ko. Sida kamaina voice sense to badage haibadune. Aina mamangda su haigre sigi model bhab can yaur taragadi b hapsalaganda bhabse b3 olaga loire haiba khaktaneba sigidi tense thiningai wa leitre kari tense no haibagi thidrasu yare sida can hara can be may hara may be sumai hapaga bhab to sigi leiba bhabse b3 hapa loire question nina mamangda can sina mamang kara anidna passive to oirase p thamage sina a thamage hambese ko daragadi kamai hairedage hai taragadi can sina mamang thamobo ko question lakadaina can haraga sigi the problem sina object na mamang karo the problem haraga aina se b hapo haibna tro daragadi can the problem be solve hairane iti tapakade solve by haraga by preposition kanu tadi passive tadi aina by am hapkani haibna tro subject ki mamangda object ki mamangda adega dare by you haraga se loidine kanko the next sigidi hairam laireba ko se tense kanu to bunina tense yaw khangdrasu yaredana sida b can model verb sida lay b hapsalaga verb se b3 all loibunina sigidi kasu takningai leitrebo ko hauji aina pamise tense khandokpa yaba yes do yes no question da tawrse ani sobo example da ina loti je kaino example amaga hairage simple tense ni yengasi ko sambada does hairase active yasi does she clean the room hairase clean the room aina object ka sida irise kaino yamna line khandokpa yaba pot natani ko araibada loina loigini ko adu kitang lusalakse tawbni ko adu taragadi sina taise kaino does yaure adu sidi kaino si form ja hamchi ingise ko active ta leiba form je kai tense no haise does ire plus subject leire ko subject leire plus clean the b1 leire si aduga plus question mark sina taise kaino sina taiba question sidi kari tense no taise kari tense no haiba matamda present indefinite leba ko present indefinite da kaidorge conjugate kamai passive ta conjugation kamai toge hai to ai se sam irage sigi opposite amada one dinina
is mr 하이기 नत्रो is नत्रगा m नत्रगा r हाप हाइबनेबा अदुगा सब्जेक्ट लाओ हाइबनेबा is mr लाओ अदुगा सब्जेक्ट लाओ अदुगांदा भाप तो v3 होय हाइबने अदु क्वेश्चन मार्क हापन खांगदबमना अखोइना पैसिव वॉइस ता एक्टिव वॉइस ता कइदोरे इंटरोगेटिव ओइबसे इंडोर एक्टिव वॉइस ता इंटरोगेटिव ओइबसे पैसिव वॉइस ताजु कइदोरे इंटरोगेटिव ओइगनेबको इंटरोगेटिव ओइगदोरिबिना कमानी इस नत्रगा एम सिना हाना कादि नत्रा अदु करमना ऑब्जेक्ट से करमना ऑब्जेक्ट से द रूम नेबा अदु पैसिव ती इरेसेबको पैसिव ता द रूम हाइबनिना द रूम मजदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नत्रो अमक नत्रो अदु तारगदी is नत्रगा m नत्रगा r करम सिजनरनी is सिजनरने अदु तारगदी is न ममंग कारो is हारेगा भाब लाकदे नत्रो the room हायराने the room and is the room हारेगा कयानी is the room हारेगा कयानी b3 हापद लाकदे नत्रो is the room clean हायराने is the room clean हायरागा भाब लाए को is नत्रगा m लाए भाब लाए सब्जेक्ट लाए को सब्जेक्ट लाए को b3 हायरे अदुगा मथंदा by हायरानी by कयानी har हायरानी अदु क्वेश्चन मार्क से कावगनो हाप सुमाय ऑन गते नेक्स्ट क्वेश्चन नमगा लौरसेबको अदारगदी मथंदा कइनो लौबा यारिसे कंटिन्यूस अमतंगा येंगासेको एक्टिव ता को are you कइतोरे are you writing a letter हायरसे letter हायबन सिने हाइजे कइनो सिलेजे r लेरे प्लस सब्जेक्ट लेरे you प्लस लेरे v1 प्लस ing नत्रा v1 प्लस ing लेरे प्लस क्वेश्चन मार्क सिगी टेंस सिने ताइजे कइनो सी टेंस सिने ताइजे कइनो हाइबा मतमदा present continuous नत्रोसे is mr दी v1 प्लस ing कइनो present continuous नेबा present continuous ता कइदरा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेबा अदु तार दी पैसिव दी कमाय तोरानी हाइबा मतमदा चमानै धार कदे is नत्रगा m नत्रगा r हाइरानेबा कंटिन्यूस तदी अदुगा प्लस सिदा सब्जेक्ट हापेदना सब्जेक्ट हापनेबा अदुगा प्लस being हम हापने को being हापनेदना अदुगा b3 हापनी अदु क्वेश्चन मार्क हाप सिगी नियम सिनेबा कोने इंदेसे नंदाब्रा अरे कमाय लाजी येंगासे दे पैसिव ता लाजी को पैसिव ता लाकदे से कनो सब्जेक्ट करमनो सब्जेक्ट से कनो सेदा ए लेटर्स न ओइदि नथ्रो ए लेटर दि सिंगुलर नंबर नथ्रो इज अदु तारगदि से कम मांग कयानी is हायराने सिगी सानबा भाब is हापेदना is हापानी अदुगा ए लेटर से सब्जेक्ट से हापाने मरमदि कइगिनो इंटरोगेटिव सेंटेंस ता is mr हारगा सब्जेक्ट हापक नथ्रो दारगदि is हायरानी सब्जेक्ट से कइनो सिंगुलर नंबर नथ्रो सिंगुलर नंबर ओइबनिना is कारनेबको is लेटर हारगा कई मथंदा कई सब्जेक्ट हापरेको मथंदा being हापकदन नथ्रो मागी रूल सिगी मतुंगिना being हापो सुमान being हारगा b3d सिगी भाप सिगी राइट सिगी b3d रिटर्न हायरान रिटर्न हारगा by अमा हापो हाइब नथ्रो पैसिवदी by हारगा ud आइने घान कई हाइ केबा ud u दम ओयको रिटर्न by you is a letter being written by you wana sumana tawne hainko yare si book taw singa sigi ko ahan bagi oina yamna ta komsi ahan bagi adigan ani subagi mathangi video da dore amuk sina ahan part oidini ko sina ahan bagi part oidini sigi matungda mu torokse ko